ном бүтээлүүдийг тодорхой сонсож ийн гэж бодож тэрний зүрхнээс гарч ирсэн богдлоо биднийг ажислан одоо зүрхэнд минь шингэж орж байгаагаар бодож залбирж яах нь энэ өвцгийг бас түргэн авахаас гадна ирээдүйд бид нэр өгөх үедээ өөрийнх нь одоо пова буюу төрөл юулэлт нь мөн одоо номын орон төрхийн бас уг шалтгаан болж өгдөг гэж энийг повын дээд одоо гандал лавжаатай уялдуулан одоо пова юулэлтийг хийх тухайд одоо ингэж альцсан. Оя да. Гадаана 제존 잠방금비 투갈라. 에네 쓰지 때마 카셔와도 우스 빼빼 여딩 짜딩. 디 나로라 존 차람지 예베 난데 다장 전번에는 신도 제위기 인투 자와침비시 정가지 남바지 로롱 트비우나 다기 트진자이 라마 당오예 마지바 제와 탐지지 침바도 자와 누두송 지두두비 다니 리성공부 지두두비 다니 간송 추지제고 송가와 침부 예서 숨 에는 것수 주도 냐바 무슨 제와 답에 에는 소소기 산호당 거래 대야 선바선지 되네 된지기 제여서 손보대 나자 선전한 진권자도 부모님 담바 단단히도 랑긴 소나사비 신도 전화 지마론냥도 이네 전도 소냐비 이네 소았다고 그래. За энэ гайхамшигт номын орныг төсөөлөн бэлтгэж өөрөө би яг тэнд очиод энэхүү зарлиг өхнийг сайтар сонсож байна. Тэр зүрхнээс нь машид цагаан гайхамшигт тунгалаг үүлэн дээр одоо 10 зүгийн 3 цагийн бурхад бүхний чинзээ нүүсэн буюу айлдал, нэгүсэл, хүч чадал 3-ын мөн чанар нэг турсан. Язгуурын 3 бурхны мөн чанар нэгэнд ор цогцолсон. Одоо энэ хамсун чөжийн жалуу зонхова хэмээхийн богд лам багш одоо ялгалгүй өмнө огторгууд одоо ялангуяа замбуу тивийн одоо хүмүүсийг одоо номогдхон ариусгаж авшиг дээдийн азчлалыг өгөхөөр чин сэтгэлээсээ инэрэн хайрлсан одоо яарсан сэтгэлээр өмнөний огторгууд минь заларлаа. Энэ бол бас химба сүмзэг буюу одоо 3 лагшингийн одоо нэгдэл болон өмнө бодиттой заларсан юм аа. Ингээд одоо түүний айлдж буй одоо ном өвдөс бүхэн миний би тэргүүтэн хамаг амтны сэтгэл зүрхийг одоо ариусган цэнгүүллээ гэж бодож чин зүрхнээсээ залбирэн уншаарай. 오야, 내가 제선 잠배 투가는 대다 소왔다 위진지 제선 잠배 투가는 에는 어도 가위기 노젠지 에는 쇼사바 뽕반다위 에는 trang 가부 에는 numbe야 트리샤바티 말로샤나 마장요 numbe 장바다부 토지 좋은데 전부 전지 풍분도 비조 숨지 대기 우수 에너지 생계대비 뭐지 트리던데 빼마다 나와 님이 된지 된데 가서 취지제고 송가고 예수 제서 윤대 개주지 랑게 전체 라마다 엔자위 라마다 니스메베 가서 취지제고 송가고 오산 잡아 요새 엔데시에서 소서 사다 잡았는데 내가 저거 취지제고 사다 잡았는데 시에서 소서 다들 자 이게 асралт бурхад дотроос асрангуугаар алдарт энэхүү одоо гайхамшигт бурхан майдрын зүрхнээс одоо бидний богдлам машид цагаан одоо үүлэн дээр тэр үүл нь бидний Нисонысын халуун инэлгээг нарны тусгалыг хааж өгч байгаа мэт. Мөн одоо инэлсэн ангасан одоо бидний сэтгэлийг одоо номоор цэнгүүлэхийн хурыг буулгахын энэ одоо үйл одоо машид цагаан ийм сайхан үйл бууж ирэхдээ 3 хэсэг одоо ийм үйл заларлаа гэж энэ үйл нь нэг том 2 доороо 2 жижиг байгаа нь бол одоо тэр богдлам өөрийн 2 шавтайгаа одоо нэг зэрэг заларж байгаа явдал юм аа. Тэр богдламын одоо 4 лагшин төрөө ярьсан түүний хажууд баруун одоо өвдгөн тушаа хин жалцавжиг гэм зүүн өвдгөн тушаа хайдвжиг гэм инхүү энэ уншлаг урилга дээр Срайдан Жава найдвар шигсүүс бол буюу
одоо шав хөвгүүдийн хамт өмнөний огторгууд минь залран сойрхоо. Залрууд ямар одоо сайхан бэ? Ингээд залраасаа гэж одоо тэр чин сэтгэлээсээ хүссэн сэтгэлийн агаараас бид энийг одоо заллагыг одоо унших хэрэгтэй юм аа. Оя, тэнрэги ясаасом 나섬도 얘기 손짓 선배 구송 도지 도지 손짓 아니도 아니 얘기 손짓 선배지 여 선배지 대투기 홍일에 어제주에 초주신 안장나 아니 요새 반도매바 처발했던 초주신 안년의 주에 산재 탐지 제종가 봐 여서기 꾸이 남발의 제한찬 된지 인지에 설라 팀배 근데 choju sanje tanjin dubi jason kundugi ngola yu sambi membache isheba jayantang tangziba tim membache. Ингээд заларч ирсэн багш шав гурвуулын 3 орноос 3 оронд 3 үсэг буюу лагшин зарлиг тааллын бэлэгдэл болсон умаахан хэмээх 3 үсэг 3 өнгөөрөө тодрон гэрэлтэж байгаа бөгөөд ялангуяа зүрхэн дэх одоо хум үсэгнээс асар хурц одоо гэрэл цацарснаар 10 зүгийн бурхад бодисатуа нар бүхэн одоо богод лам шав сэлтийн одоо дүр байдлаар цаглашгүй одоо тоолж томшгүйгээр залран ирж тэр одоо өмнөний огторгууд заларсан багшаа гурвуу шингэн нэгдлээ. Ингээд одоо түүнэр одоо дамцэггүй буюу төсөөлөн үүсгэсэн тангаргийн лагшин руу жинхэнэ бодиттой бэлэг бэлгүүнэнийхүү шингэснээр одоо өмнөний огторгууд байгаа багшаа гурвуул бурхан бүгдийн одоо мөн чанар нэгэн дор хурсан мэт боллоо гэж ингэж бодоод одоо нөгөө авшиг ван гүрлэх за одоо нэгдмэл болсон заахан бамхоо нэгээр нэгдлээ гэж ингээд бодиттой одоо өмнөний огторгууд хоосон төсөөлөл биш бодиттой одоо бурхан ямагт заларсанд одоо сэтгэнэ. Оя та жимтаасан барэ жимтаамбаа 잼창스네 다 잼창야 고바데 소소 초사야게 치더라. 저서 예라도 뭐 초사바 예라도 뭐 먼저도 제가 피하래. 예라 던지고는 초사 지종지가. 저서 예라 던데 파 두기나 초사비 예라다 디제 잠비 예라 손 가서 곤도 빼위 예라스 숨도 되는 줄. 군도 예수가 가와데 예수가 가와가한테 군도 빼. 뭐에 야라 초지 제트. 다니 되바이나 초사바도 되게 정원이 순도 그래. 그래서 다 초사 되죠니 제거고요. 맞아. 가서나 도비연데 줄라 제발라 도비연데 줄라 제거. 도비연데 줄 산원저 도바인지 줄라 제는 뭐만 줘봐 산지고. 니모바 레니드도 바자나 제바 빠네 뭐마서바 산지고 제가 대인자 내가 있는 도바 줄라 제발라 주매고 내가 주매발라 초사 지존치고 제가 사장에 내 두바달라 예라도 마스 네 제가 사침보 사당보니 버지 되나마 사침보라네 비상주 삼반남지장 주바 자다 동망보체 renji 마마체네 주네게 에네 산지지 신강 빠도 매버 주네 주방망보 주네 조사 지존나게요 장주선바 침보됐어 대마서바 산제가 나가 산이 산지야이나 대리라마 소지신도 제한장 에네 쳐바 표네 에네 산지고요 그래서 산마제 바도다 조사 지존 제고요 자 ингээд одоо заллах одоо заллага айлтах нь одоо эхний шүлгээр гүйцэтгэг одоо залсны дараа одоо яах юм бэ гэдэг одоо гол одоо зорилго бол бидний одоо цогсог дэвжин юм аа. Одоо буян чуулган хураах, хилэн сүүтрэг арилгах гэдэг нөгөө амтан бүхний хүсдэг жаргал ад жаргалыг авчрах буян чуулган хүсдэггүй зовлон гэдэг бол түүний хилэн сүүтргээс болсон учраас түүнийг арилган одоо боловсрог багт нь арилгаж амирлуулах тухай энэ хоёр гол одоо амтан болгонд байдаг хүсэл эрмэлзэлтэй холбоотой гол хоёр чухал ажил нь энэ юм. Иймээс одоо буян чуулган хураахын тухайд янлаг дүн буюу 7 гишүүн тахлыг өргөнө гэсэн үг. Одоо 7 гишүүн тахлыг мандал тэргүүтэнтэй одоо хамтд нь өргөж одоо айлтгал залбирлыг тавьдаг. Тэгэхээр 7 гишүүнтийн
гол утгыг ерөнхий 3 хураа хувааж болдог. Нэгдүгээр буян хураах, чулуун буйныг хураах, хоёрдугаар хилэнцгийг арилгах, гуравдугаар одоо улмаар дэвжүүлэн арвижуулах гэдэг нь бол одоо хийжүүд буян болоод олсон эрдэм одоо онлын эрдэм тэргүүтийг улам арвижуулах энэ гуравд хурдаг. Бүр дахиад хураах юм бол ердөө энэ нөгөө буян хураах, хилэн зарилах гэдэг хоёртой хурааж болно. Бидний хийж байгаа буйны үйл хэрэг ерөнхий энэ хоёрт л одоо багтжиж идэм шүү. Бидний гол хоёр зорилготой холбоотой учраас. Тэгэхээр одоо бурхан биднийг яаж авардыг гэхээр бидний зүрх сэтгэлд зөв үзэл санааг одоо соёолуулан буюу догвын яндан жүдэнд одоо онлын эрдмийг сэтгэл зүрхэнд нь өмслүүлж өгд юм аа. Ингэснээр одоо үйл Нисонысын буруу сэтгэл болоод түүнээс үлдсэн авьяас бидний буруу дадал авьяас тэргүүтнийг арилгахын одоо эрдэм чадлыг инээс олж авдаг. Ингийн тулд бидэнд хүч хэрэгтэй болдог. Энэ хүч нь нөгөө буян юм аа. Одоо ямар санда бид байтугай бурхны хутгийг хүрэх гэж байгаа бодисатва нар тэр бүр тусмаа газар мөрийн байр онлыг олсон. Ариусаагүй 7, ариун 3 газар нийт 10 газрын бодисатва нар буйныг хураахын тулд бие нэгдүгээр газрын бодисатва бие 100 твд одоо хувлуулан төрж бурхан 100 бурхныг зэрэг тахиж 100 бурхнаас номыг сонсож ингэж буян чуулганыг хурааж явдаг гэдэг юм аа. Хоёрдугаар газар гэхээр үүнээсээ одоо илүү 10 дахин одоо өсөөд 100 дахин өсөөд ингээд 10 дугаар газрын бодисатва маргааш бурхан болно гэж яхта хүртэл одоо өөрийн багш дээдстэй чин зүрхнээсээ залбирэн одоо чуулганы дээд орон залж буян чуулганыг хурааж идэг гэдэг юм аа. Инхээр бид мэднэ бол одоо буян хураах нь бол зайлшгүй хэрэгтэй дамжиггүй. 나닝에 노지스미 가운데 노지스미 지나지 맞춰지어래 제가 노지스미 이자 참대 나면 참대 오르다 냠네 지하게 쳐도되죠 제가 타 제가 타바 지고게 되다 타고 말아 제가 그 사변지 좀 하래 냠네 지하 시사지 좀 봐래 되는 냠네 지하고 말도 지금 말 다내 매바이나 도지스미 가운데 chansoge 이자살라 이점 바운치 참되나 다 매마 미자소들 내가 여자 가고 이제 산산 빠르라 참잠도야 두선도 치고는 참관도야 두서라게요 최지야 두서도 가고도 제가 가고야 제가 두서 니마 이자대 장소나다 니마 중아 니슈질라도 렌투이지서 이점본들도 투이지서 니만 니슈는도 투를 같이 하는 니만 니슈를도 엔 잡아서 인지 미지 되고 데 메토야 요마로 투서 요바이사 네바도 데로지서는 게 라바제고요지 다른 데 라미넨주 지야 돼야 최지야 되게 냠네 지야게 치듯이로지 제가 나도 젤라도 몸부터 되라 와서 시듯이 타서 아니 냠네지 제마도는 아주 사주용 말 누밖에 탄투 말 제가 대인자 민자마 참 지마임바 니마임바 삼마임바 데데 마다 봐도 도지스비 자사고래 소나지 초 마조 봐도 라미네조 가운데게 이 손데 제네 소았다고래 대소 인지 미지다 또봐 맞게 봐도 삼매제 봐도 고자야 맹에 차요 데데 마다 봐도 샤야 맹에 방지고 팽마래 데데 답이 참아 중중 봐도다 근데 참아 중소나 때 선발려죠 다 치마 마든 조사 말에 선선려죠 제가 등에 라와슈가다 인지 미치 자연도 쉬는 마도야 라도 쉬 대자와슈기 자 үнтэй холбоотой яхад хилэн зүтгэр арилгах нь бол бидний одоо сайн зам мөр одоо сэтгэл зүрхэнд одоо өөрийн зорьсон зорилгодоо хүрэхэд төдий чинь саадыг одоо арилгаж өгч идэв. Иймээс одоо нодлон жил би одоо Дордсимбийн одоо жанан буюу Базарсад бурхны хилэн зүтгэр арилгахын дээд ядам Базарсадын нэм бүтээлийг би та бүхэнд харилж ирсэн юм аа. Энэ одоо би одоо энд олон хүн суусан
одоо тэр суусан хүмүүс за энгийн хүмүүсийн хувьд бол бас одоо уншлаг болгоод уншиж яваарай л гэхээс одоо өөр юм хийж чадаагүй. Лам нарын хувьд бол заавал одоо нэм бүтээлд нь суугаарай гэж би одоо миний зүгээс бас одоо гордож хүлээж байгаа. Одоо учир нь энэ одоо өнөөдрийн өгж байгаа жананч тэр урд нь нодлон жил өгсөн одоо жанан авшигууч тэр бидэнд шууд ингээд авралыг одоо өгчөж байгаа биш. Бидэнд аргыг өгж байгаа, эрхийг өгж байгаа явдал. Одоо энгийнээр хэлбэл багаж материал хоёрыг өгчөж байгаа. Одоо энэгээр хийх үгүй юу гэдэг нь одоо танаас хамаарнаа. Тэгэхээр авчаад одоо хийхгүй хүн бол одоо бүтээл гарахгүй гэсэн үг. Айдас жанлав авцсан уу авцсан. Гэхдээ энийг ашиглаад юм хийж чадахгүй бол бас л одоо харамсалтай юм. Энэ базар садын тарныг одоо тоолоод суухад одоо бум наандаж одоо эхний ээлжинд бум хүрэх хэрэгтэй гэдэг. Одоо энгийн хүмүүсийн хувьд бол ажил амьдрал бас одоо ийм цаг зав бололцоо нь бас хэцүү байдаг байлгүй. Гэхдээ нэг суухад бол уг нэг 20 хоногийн ажил юм байгаа юм. Бид нэр жилдээ нэг 20 хоногийн одоо найр наадам сингээ одоо зугаалга гэд ер нь бол цаг зориулж чадчих байгаа шүү дээ. Эн чинь юу яагаад зориулж байгаа гэхээр өөрөө эрүүл мэнд одоо сайн сайхан ад жаргалтай байхын төлөө ингэж цаг зориулж байгаа. Тэгвэл бидний амар амгалан сайн сайхан төсөөлөөгүй тэр амар амгаланд хүргэх тэр гол зүйл бол энэ хилэнс түүтгэрийг арилгах буйныг хураах юм шүү дээ. Энэнд бас нэг сэтгэл гаргаад уг нь цаг зориулвал их сайн байна. Нам нар бол хилэлт байхгүй. Заавал одоо нямбад суугаарай. Тэгээд одоо нэг бом хийлээ гэхэд бол нэг саяны хэлсэн хугацаа болно. Тэгээд цаашаа дараа жил тэрний дараа жил гэдэг ингээ хийж явсаар одоо бомбомаар ахиулаад явбал одоо бүр сайн байна. Хизээ бид нар бурхны хутгийг олон олтлоо хилэнс түүтгэрийг арилгах, буян чуулганыг хураах энэ бодисдуунаар хүртэл хийж байгаа зүйлийг бид хийх л ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр эцсийн зорилгодоо хүрэх нь бол бурхны хутаг юм. Энэнд хүрэн хүртлээ буяныг хураана гэсэн нөгөө даваа ханахгүй сэтгэлээр бид ч одоо ганцхан бум тоолчоод ингээд заа болчлоо гэдээ орхичлгүй адаглаад нэг шинж тэмдэг гартал хилэнс түүтгэр овоо нэг арилжтай гэсэн шинж тэмдгүүд одоо заасан байдаг. Тэр тэмдэг гартал хийх хэрэгтэй. Тэгсний дараа нэг төр зур жоохон. За одоо нэг ямар ч үсэн нэг зүйлэнд хүрчлээ гэд ингээд үүнээсээ болболоо цаашаа урам ороод хийсээр явд юм аа. Иймээс та бүхэнд дахин сануулж хэлэхэд базар садын нямбандаа суугаарай. Мөн одоо энэ мэгзмийн нэм бүтээлийг одоо жилээр ахиулаад суугаад байхыг бодоорой гэж. Та цоосоо бала та яла дэмбар тамбо дэнэ нагас бэн юусоо тан түжэна чаатсава дэнгэл юм тан데 юусоо эне 쉬야데 가서나 나서 이네 초사 조준 지야라 라마 지연 좀 봐서 초사 조준의 신 라마 지연 좀 라마 지연은 라마 추즈 쉬는 편도이나 초사는 스마존 제가 초사네 초사 조준의 배 마사지 받도 라마 지연도 주고 소아타야데 계시주로 신 제가 대체된 돈이 나갔으면 ben제도 템바지시 계좌 주수 소선 소아타는 제에서 좀 이네 투 니에젠도 에네 주바 이네 시지제 소냐베 소아 시지제 소냐베 다 멤버지야레 소아타바지 되네 차츠와트 다 차츠와텔라 네 시지 중간주 두제 차츠와라 담보콜라 차츠와테는 손라 차츠와테는 투조겔레 제베 좀 믿고 타임도에 자와군이 손 말루시저 지진세비 투스 또 마차와테가 담보콜라 단데 담보 투라 차츠와테 네 투라 차츠와테 내가 좋아해 담보 시지 중간제 로도 투스 루이치 차츠 나게 또야 ene yiji ngagi ene yonde kusung tuji yonde ju luji kunde je yiji ene toyante soge tsigdoyante so tseje jene ene lunga yisumdan de yogone chatsegore 자, 이게
또 заллаг одоо айлтгаж үүсний дараа одоо дүнжийн намхар синти бодоод нэмэх дөрөв одоо мөр эхэлдэг. За энэ дөрөвдөө нэг шолгоор шүлгээр бол одоо шүгсүү сулоо буюу одоо гастангаас үл нөхцгийн одоо бат оршлыг өргөж байгаа явдал. Ерөнхий 7 гишүүн тахил дээр эхлээд бол мөргөл ордог шүү дээ. Одоо гастангаас үл нөхцгийн хоёр хол нэлээд хойноо гардаг. Гэтэл одоо энэ гандал хамжаамын нэмлэн дээр бол гасангаас үл нөхцгийг ихэнд нь оруулж ирсэн байдаг. Учир нь өмнөний огторгуу залж ирүүлчихэд ингээд хизээ амтныг бурхны утга төрж гүйцэтгэл биднийг үл орхин одоо бат оршиж сойрхооч гэдэг энэ айлтгалаа түрүүнд нь барьж байгаа явдал нь бол бас одоо өнөө цагийн одоо хувь хэцүү амтны одоо дүлжаан ангийн буюу номготгооны үүднээсээ ингэж айлтгах хэрэгтэй болд юм аа. Бид сайн багштай уулзраад хамт одоо өвцгийг аваад багшаасаа дээдийн номыг сонсоод хэр удаан суух вэ гэдэг нь бидний хувьас шалтгаалдаг, буйнаас шалтгаалдаг. Тэгэхээр багштаа бат оршил өргөж байхгүй бол багш нь номоо одоо гүйцэд зааж амжилгүй өөд болчих юм бол энэ бол одоо харамсалтай зүйл болдгоо. Иймээс богд ламыг ч гэсэн өмнөний огторгуудаа бат оршил өргөхийг яаран төрүүлж одоо хийж байгаа явдал нь одоо энэ одоо хашавийн тухайтад одоо өн мөнх гастангаас үл өгцөн одоо очирт үлмийг байгуулан зохиож харьлаа гэсэн утга санаатай инхүү бат оршил өргөдөг. Одоо багш дээдстэй бид нар байнга ингэж одоо хандаж бодож багшигаа өн мөнх наслаасаа гэж бодож одоо залбирч явах хэрэгтэй байдаг. За үүний дараа одоо мөргөл 7 гишүүнтэй хоёр дахь нь болж орж байгаа мөргөл юм аа. Тэгээд шижээ чөнгөн жалбил одоо түг гэдгээр одоо таалалд нь эхлээд одоо мөргөж байгаа. Гасан навэж анжир лэгшсэн гэдгээр зарлагт нь мөргөөд давгүй болж хамар зэвийгүү гэдгээр одоо лагшинд мөргөж байгаа. Тэгэхээр таалал зарлиг лагшин гэдэг ирэмбээр явж байгаа. Энийг анзаарсан баг. Бусад зүйл дээр пунцэг гэлэгж яваад дүмбийгүү тэргүүтэн бурханд богцод одоо зориулсан дээр лагшин зарлиг таалал гэдэг ирэмбээр явдаг. За ингээд бид бүхэн чин зүрхнээсээ өөрийн бие хэл сэтгэл гурваараа бурхны одоо богд ламынхаа таалал зарлиг лагшин гуравт нь одоо залбирэн мөргөж буян чуулганыг бие хэл сэтгэл гурваараа зэрэг хурааж байгаамаа. да рэшүгуямэнд 시지천권 제외로도 투서도 시지천권 제와서도 제다와다 제니비 초 탐진 제와서도 에네 제와데는 산제 코니연데 장선 파바도도 제다완 제외 거수 진이반 제투마 제니바 또비코도 진 제다완 제게마 제다와다 제니비 초 탐지 노선의 제와 산제 코니연데 시지초 탐지 연조면바 지체도 세바 대답이 로조양베 투난 덴베게 투랑아바죠바 나바죠바 더 계산나위 진주세도 개와 삼보셔바 장주 삼발고야 장주 삼바 남지 인나위 진도 제바 타바침 비추 잠니지 장주 선 삼모메타와단 저위게 장주 돈이 진행보전에 다치 장주 선대수 동반이도 차교를 계산나 대받침비 치어라지게 개바삼부 단대비 두잔나 진나위 진도 주바 아니 진저기 대받침비 치어기 치는데 아니 개바삼부 단대비 두자 대받침비를 이제나저라는 아니 소소로다 감다 삼바다 템바 템베 나위 두스다 비주바 레바시를 손라 나위제스 대야 아니 산제 코니 치주 두지칸도 삼바 발라니 지타와진의 원손도 세네 손야데 산제 코니 치주 차게 산제 손기 지어바지게 라이케나로 단내쟁거 주방다다 미케나도 도와군이 탐지게도 나기 최대한도 서로 산제 손지기 돈에 두지칸도 멤버단 총바 소소기 있는 돈 소소 건도고 ane jesunga par chajaba ina tasan lozawe jesunga bege sonshabe leshe na ane zene ane kongpe shindune ane pe devachon tenanda putun chola narje shejawa kyaba shujawa
choden la koran zesho choje la zhongyi raja tenju chimbu koran zesho la tenju chimbu shi nyamdu zamnagyo ta tenju ji zamya zo sonu yanjar tenju chunju ji kanwe je nen zamya ji tenri ji kyaba chimbu sombong ya tenju da nyamba yus tenri ji kyaba chimbu en jirumbu ji song shabe tenri toba de lomong ji ene lola jone ene gotsal zamba longa yun dengo yosar tenre nimbu joje ene ko zamba longa gotsa de yosar ene beto chola na jige kongi de ngegong kala ma sendu yosar jasa tan tenre ge son de pechen bengo papa lulu son resha gombar 야보 저스네 루루 용루 콘데체 슬라인타 루루 그 송레멘도 답바데 다위 송임바레스 바데 다위 송이샤지 마 야보셈 선에네 바데 다위 레시지세 대통령도 답바데 다위 고모도 송레멘도 바데 다위 송야레멘 다트레지게 톰바텐주 텐주 톰베텐 송이샤 트레게 엔 사무 지다수 송이나 산데 콘페 마페요 마페용은 인 로마잘 마페치 페네네 차임 돼야데 수송 레스라 거기 있네 이샤마데 마페치 최제로 산타비 송 레스 야슈르레 세상 보통 초라나게 땡해라 지송아반 제민도 ane kompe deba dode meba chone ene jirambuchi jegala pe ne ta ngemege tuje malon na jige ta je matu bar tenre je matu za kongum beyage sengu de so gade sedun chimbo jayage yola puje ne ene malon shuda ta na teso kebanam goa jibi ene kesa navi jero kesa ne 그래서 나외진이 잡이베지 라면 제비 거스 잡이베스다 지다 꿀자고 잡이베지 라면 제 네비 된데 이제 잠베야 뭐 인자 산삼부 선주산이 비지삼부 제출라 소비게 네비 된데 지제 비지게 지제 바이게 있고 있는 제시 표선 소비 이런 점이야 점이신의 주비고 힘나와 짓들어 다 토무이 왕도 잖아 에네 당신 뒤에게 처럼 남을 답해 이제 수제라 소비 세진네비 에네 년라게 그 넘바원 제실라면 전에 벼지 나와 그 벼지 개반 남제자 된단데 나바 야양 제대야게 드리기 있네 잡이 빼지 라면 제비고스 또투무 많이 받치기나 집어서 지단의 시간 단지 꿀라나지 꾸이 시간 단지 잡아서 제중가바 이내마 제한 장윤도 이내 제한 장데 제중가바 대가지 주대반 잡아 많이 봐 내가 맨 주대반 잡아 많이 봐 꾸이 밥이 쿰브를 라야 산제지 신감 빠되면 산제지 신감 되나라 에는 산제기 콜 장주 선바다 되는 빠되면 봐라 에는 저 송신도 주바 에는 제반 제산에 산제 가시긴 제반 좁아 가시긴 제반 제산에 야페 좁아 가시기 에는 제반 제야라 좁아 마페네 페 나속에 에는 페 소 전부 소도 내가 다고를 나라 소 전부 잡아먹으면 소 전부 소도 소야 총에 마 조용히 상가요라 된다고 했지니까 된대기 그 밥을 공부를 해라야 근데 산지지 신경 빠드면 선전나 좀 보이대 이제 주바 된대지 이시 진이 쳐줘봐 구이자네 되니 쳐서 다 이시 산제 산의 구둥어 예매로 구둥어 예매 인자 산지지 구이 맞춰 사기 다
다 사자요 말. 가서나 이시지 마치비 사춘요 말. 산지기 이시래 시자 참 중요해요. 산지지 이시기 시자 중앙 산지 이시 참 쳐. 누가 마소는 쳐. 다 듣는지. 시제 가정을 침배 쳐봐. 침배 가정을 꾸이 쳐봐. 꾸도 손든주비 손주기 연대 나와. 신강단지 꾸라 나와. 꾸이 밥을 쿰베르야 산지지 신강을 해요. 대탕제자 라라 꾸당바 라라 산제바 라라 드도와 라라 추고고 알아 소빈 자바 주니지 남바 로지마 대답이 지엘라미 에네 꾸송투지 사위 연대나 통토 전배 된다나 샤스 꾸 통화 된대 통화 선지 있는 된다는 뭐 손나 빠드메바 사야 꾸도 진주비 누바샤야 에네 손토바 선지 된다는 뭐 손아야라 조준주비 누바샤야 아니 투 전바 선지기 투 제다 진이지 에네 예 가서다 삼위시 대진이지라 소비기 에네 투지연된 탐지 에네 전바 선지기 에네 고도진주비 누바다 바샤자 든지지 통토 전배된 단단 덴바 달라 차세로스 아야 나한테는 За ингээд 이거도 лагшин зарлиг одоо биш таалал зарлиг лагшин 3-ын үүднээс одоо түнд мөргөж байгаагаа энэ хөө шижээ чонгон буюу одоо мэдгтүүний одоо агаар мэдгтүүнд одоо төгсөн бурхны одоо тийм ялсан бурхны одоо оюун санааны нэгдэл болсон таалалтай гэсэн. За энэ утгачлж байгаа юм шүү хүмүүс. Тэгэхээр эхний мөрөөр тэр тааллыг магтахдаа мэдгэдэггүй бүхэнд одоо төгсөн гэдгээр одоо түүний жидава чимби ишээ, жинидо чимби ишээ буюу одоо янгуух, үнэмлэхүү хэмээх хоёр одоо үннийг нэгэн зэрэг болгоож байгаа бурхан ямагтын эрдэм юм аа гэж тааллын эрдэм. Тэгэхээр бусад бодисатванаар бурхны хотогт арай хүрээгүй байсан ч дээд бодисатванаар ч гэсэн янгуух дээр орчихдоо одоо үнэмлэхүүг одоо болгож чаддгүй үнэмлэхүүг голлон болгохдоо янгуухыг орхидог тэргүүтэн ийм өрөөсгөл байдлаар авч үзнэ. Бурхан ганцаараа энэ янгуух чангуух хоёрыг нэгэн зэрэг одоо нэг одоо алган дээрээ тавьсан нойтон 10 мэт зэрэг болгоох чадaltaй бөгөөд гагцгүй тэр зүйлээ бус нийт дэлхийн ертөнцид байгаа бөө юмс бүхнийг нэгэн зэрэг болгоох чадалтайгаараа бурхны таалал гэдэг энэ агуу бусад юм бодисодоогоос одоо үлэмж гэдэг нь энүүгээр нотолдгоо. Тэгээд одоо үүгээр нь таалалд нь мөргөж байгаа юм. Одоо галсан навь жанжирлэг шид суун нэмэх одоо энэ түүний одоо зарлиг сайн хувьтын чихний чимэг болсон зарлиг гэсэн байдаг. Сайн хувьд гэж чиний хэлэх үгээр одоо сайн явдалтан болгоныг хэлэхгүй. Мөнгө бодисатва буюу дээд төрлөختнүн бүхнийг бол одоо сайн явдалтаа сайн хувьтан гэж үздэг. Тэгэхээр бодисатва бүхний чихний чимэг болно гэдэг нь бол дээд хөлгөндний ном бүтээлээ утгыг одоо тайлсан зарлагтай гэсэн утгаар мөн одоо түүний зарлагын эрдэм бурханд байдаг гагцгүй зарлагын эрдэм нь бол өөрийн номготхон шав бүхний оюун санаанд таацуулсан өөрийнх нь ойлгодог хэлээр түүний авьяас багчиг одоо махуд дур сонирхол болоод өөрийнхөө оюуны чадал хүчинд нь тохирсон байдлаар дээдийн номыг нэгэн зэрэг нэгэн дуугаар хүргэж чаддгаа гэсэн байгаа. Эвгээрээ одоо бурхны бас сүнгийн ёндан одоо харуулдаг. Одоо жишээ нь одоо ерөөлийн хаан дээр бурхан багш би одоо сая гадан лүдэн ножин гэдэг тэнгэрүү болон бишаан хүмүүн бусын одоо үнэр идэвчний хэлээр зэрэг одоо альдлаа гэсэн одоо ийм үг гардаг шүү дээ. Энд чинь бол бурхан өөрөө хэл хэлээр одоо давтан хэлсэн бус нэг удаа айлтахад тэр олон өөр хэлтэй олон өөр төрөлтэй амьтад нэгэн зэрэг өөр өөрийн оюун санаанд таацуулан 100% одоо хүлээж авсан байт юм аа. Үүн шиг одоо жээрэн бүчигийн зарлиг гайхамшиг зарлиг бол дээдс мэрэгдийн чихний чимэг болж чадсан гэж хэлдэг. Жишээ нь одоо дагцсан лозова гэж хүн анхандаа бол одоо жээрэн бүчийг мэдэхгүй түүний одоо зарлагын зайтар үзээгүй байхдаа дараа нь одоо энэ богд ламын одоо зарлагаас олж
үзэж судлаад жер өмбөчид бол мичидвийн одоо үл хөдлөх бац чин бац үжгийг олж исэн гэдэг. Одоо үүнээс гадна бүдэн чоглоо намжил гэж бүдэн гигэн бол ном бүтээлээр хамгийн одоо алдарсан дам. Ямар сандад суврагыг гороолж явахдаа суврагны дөрвөн талд ирэхэд дөрвөн өөр номыг зохиох одоо чадлах хүч түүний оюун санаанд үүссэн байдгаа гэж ингэж одоо айлддаг. Тэгээд одоо бүдэн гигэн одоо дөрвөн өөр биш дээдийн тэр олон ном нэмлэн бүтээлийг хэрхэн нэгэнд дор одоо хураах одоо богино уншлагыг ч гэсэн зохиог номлож исэн одоо ийм хүн юм. Тэгээд нэг удаа бүдэнгийн цонхоор одоо нэгэн гоолагч одоо замбаа нэгэнд одоо бадарчин юм одоо замбаа гурил одоо амтнаас гуугаад явж байхдаа аманда дэмбэрэлд одоо буюу шүтэн барилгын магтаал хэмээх богд намын зохиосон бурхан зориулсан магтаалыг сонсоод энэ ямар сонин одоо сайхан одоо ном бүтээл вэ? Энэ дээдсийн жашин буюу эртний энтхгийн мэрэгдийн зохиосон хинийхэн зохиол юм болоо. Бодвол ийм гайхамшигтай гүн утга гарч байгааг бодоход нагарж унаа гомбол өдвийн зохиол болов гэж одоо бодсон. Гэтэл энэ дотор лөдөв шүнлэг гүндий цаал гэдэг үг гараад ирсэн. Тэр за нагарж унаа биш болж таарлаа. Энэ лөдөвийн одоо шүн бүхний одоо бүхэн гэж гарч ийн. Энэ одоо нагарж унаа өөрөөгөө мэдээд гэж хэлэхгүй. Балдан даваа даваагүй байж таарлаа гэд бодтол араас нь балдан давын лэгшижи гэдэг үг гараад ирсэн. За инхээр балдан даваа давгийн сайдрын номлолоор гэдэг үг гарахаар энэ балдан даваа давих биш болж байна. Хинийх юм болоо гэж одоо тисэхгүй өөрөө бууж ирээд нөгөө Бадарчингаас таны наа уншиж байгаа ном одоо хиний зохиол вэ гэд асуусан чинь нөгөө Бадарчин малгайгаа аваад машид одоо хүндэтгэлтэйгээр залбираад одоо хамаг ертөнцийн одоо эзэн номын богд 2 дугаар бурхан одоо ял төгснөгцөн 2 дугаар бурхан гэж дээдэлдэг богд зонхих билээ гэж ингэж хэлсэн байдаг. Ингээд богд зонхын нэрийг сонссон төдий бас бүдэн гэгэнд бас их Чинбат сүжиг төрөөд түүнд одоо уулзаж золохыг одоо хичээж одоо зорж очсон байдаг. Харамсалтай нь урдийн одоо үйл өрөөл дуцсныхоо богд лам таал болцсон байсан. Энэ хоёр уулзаагүй гэдэг юм аа. Тэгээд богд лам зориулж өрөх гэж очсон одоо алт мөнгөө богд ламын гүдэн шарил зориулсан Цэрдэн чимөө хэмээх суврагт өргөчөөд тэгээд одоо уйлаад буцсан байдгаа. Энэ хүн богд ламын одоо ном бүтээлүүдийг бүгдийг үзэж судал түүнд Чинбат одоо сүжиг болсон гэдэг юм шүү гэж. Ингээд нийтийн үзэгдэлд одоо бурхны гэгэн одоо богд зонхын дүр лагшин номд дээд хувцсыг асаасан. Одоо дээдс мэрэгдийг магтаалын орон болж исэн. Явдал ёсон гайхамшигт вина ёсыг эрхэмлэн дээдлсэн. Одоо дотроо бол гүнзгий югүүзэр одоо акторны ёсны нарийн гүнзгий югүүзрийг бясалгасан ийм хүн байснараа одоо нийтийн явдалд ингэж харагдсан. Нийт улсын үзэгдэлд бол одоо мэрсэр одоо ховорхон одоо буян өрөөлд бүрдсэн шавнартаа бол богд лам шар усны нүх бүрд нь одоо буман бурхад чуулсан. Бусад амтны тусыг бүтээд гүйцсэн заларж байгаа буцаад зарим нь шинээр заларж байгаа тэргүүтэн одоо нөгөө зах зээл дээр олон хүн орж ил байдаг, олон хүн гарч ил байдаг, зах дүүрэн хിവэрэ байдаг шүү дээ. Энэ шиг л одоо богд ламын дүр лагшин шар усны нүх бүрээр бурхны үйл зохионгыг үзүүлж байгаа одоо харсан хүн олон байд юм аа. Ингээд одоо нөгөө ишээ жанэсиг бол гүйсэн бурхны бэлгүүний болгоолтонд одоо зарилгийн лагшингийн хувь бол түгнэ гэсэн байдаг. Бурхны оюун санаа хаана вэ? Тэнд бурхны лагшин зарлиг хоёр бас тэндээ хамт оршиж чадна гэдэг. Шижээ болоод юмс болоод бурхны ишээ хоёрыг харьцуулах юм бол бидний бөө юмс бүхэн тоо томшгүй олон гэж бодож байгаа хэдий ч бурхны таалал хэмжээнд одоо үзэх юм бол түүнээс агуу том зүйл байж таарж байгаамаа. Ингээд одоо дараагийн одоо мөр дээр бурхны одоо дагийн болж самар зэвэг үнийн лагшин сүүлийн мөрөн дээр тонтоо дамбо дондон лаач янцал юм харсан сонссон дурдсан бүхний одоо хэрэг тус бүхэн төгөлдөр бүтжээ гэж ингэж магтсан байгаа. Түүнд мөргөмөө гэж байгаа. Тэгэхээр тумаа дондон, тойвоо дондон, дамбаа дондон гэдэг гурван одоо хэрэг тус гарнаа.
харсны төдий асар их буян чуулганы нэгэн дор хураахын одоо үндэс болсон сүжиг Чинбат сүжиг төрөх зарилгийн сонссон төдий өөрийн оюун санаанд таацуулсан гайхамшигт одоо бурхны зарилгийн эрхэм гүн гүнзгий хувьцыг олж авч чадах дурдсан төдий сэтгэлдээ дурдсан төдий одоо сэтгэлийн муу авьяас багчиг арилж орчлонгоос гитлэхийн гайхамшигт сайн авьяасыг агуулж чадах инхээр одоо харсан ч тустай сонссон ч тустай сэтгэлдээ дурсан ч тустай энэ гайхамшигт одоо лагшин зэрлэг тааллын эрдэм үйлсийг одоо өөрсөнд нь бишрэн мөрөгжээ. 근데네 시지 중근 제외로도 투스 담보 투라 더 방어는 줘야 다시 쉬어서만 가르서나 지선 잠비야 경험도 쳐버려 도진 지지라 근데 저쪽만 돈도 지지에 지선 잠비야 남주 저쪽만 돈도 단단데 투라 더 방어는 줘도 지저서도 투가라 저기 쳐봐야죠 지주야 들어 제가 투지钱了 등년了주고요. 투지 钱了 가서 주라도 남제지 싫어기 钱了 등년了주고요. 제가 대인자 대찬에게 투를 떠봐 등년了주마다. 다 대주라 추비연라. 제가 다 투를 떠봐 것도 좀. 제가 노진 지지야 지선 잠비야. 지송아 봐야 지선 잠비야. 지송아 봐야 노진 지지 도진지 다 라마 예당 오이메 차되어래 제산데 시다 개침부치 차되어 다 somba 추비연라네 예운치 나좀은 좀되면 소나 신조 줘라 줘반베스 소나지 소소발라 다 소남 소소발라 쳐바푸고래 엔 쳐바 자침부 품나 디르가게 소나지 소사가래 쳐바 자치다 마치 조응어저 피야 그런 말에 조 선발라라래 선바달라 잠바다 니지 애니 란도 이지서 상도 매봐 애니 예라 펜바다 애니 잠바다 자와 예선장 통제 동아다 쳐야 대화란 거야 애니 조be 산지지 고만란 거 투야 된저기 상도 치도 애니 피샤바 잔주가 생기 피샤바지 이나 애니 피아디 춘주지 마도 매바이나 뼈간지 마도 매바이나야 소나파도 매바지 사투래 제가 소나 사발라 잔주가 생데 고노데 베게 침부 차버래 아주 소나 사비시 ene 신조 담바 지존 라마랑 다나 쉬바노 신기 초 담바 라마데 담바데 라마레스 라마데라 ene 드네기 산제 신조 담바 지존 라마다 ene 조조 산제다 잔주 삼바데서 소나사비다 신조 차되어래 ene 대야 신가 탐매 받아 만다 nga 저기 대라 두지 전체 매바 예선권도 소나 간르지 사기에나 사야 요데 ene 신살라나 매바 드르지 차되어래 신살라나 매바 드르지 여바 여다 여제마 아서 처밤 베야라 소베게 다치 게데게 란도 제시게 여발라 ene 마자바지니 샤샤바 이나 하자 펑부차가 제가 대인나 두다도 처밤 베야라 좀바체고요래 소나사발라 좀고요래 대야 처바 페야 대야 처바 춘주지마든 내 춘주지마든 면도 페야게 있는 페 가스다 주장 당 말을 상상 듣는 상고만 고는 침부 잔주고 생겼으나 침부 차 제가 페야 춘주지마든 매바 있나야 저를 빠도 매바 대야 신기 초 라마도 추주제 와서 제가 페야 있나 소나 빠도 매바 사기어래 조랑기 대바다 대발 라토를 마도 대바 여바 있나 이 최저 라토고 말했습니다. 이 답을 좀마다 마존이 이 쳐봐 빠데 매바지 소소기 이지 르란이 이지 트는 다 쳐봐 피조레스 제가 대인자 가서기 조다 소노사야데 가서나 조 주비쳐바들 라메신쟁이 주주 산제다 잔주 선바 대속이 라랑게 주바 신제나라 최소
근데 나야 돼야 선전은 타바던 탐지 침비 살아 쳐야게 된다. 제가 대기 최 냠내게 된다. 최 냠내잖아. 권하게 너한테 줘봐서. 제가 대인사 너한테 줘봐 인사 최 되게 주비 쳐봐도 표현이나 ene tu shimde jiba jiba inza sunan pada mebi sa tugu yore jeza drubi choba priya di choba nane choba chodu choba di drubi choba yinson 자, 이게 운에 따라 그죠? 또 тахлыг саяны то мөргөл дээр эхлээд таалалд нь мөргөө дараа нь зарлиг тэгээд агшинд мөргөж байгаа тухайд би бас нэг тодорхой нэг зүйл нэмэх ёстой маа. Учир нь бусад номноос ялгаатай энэ дээр таалалд нь эхлээд мөргөж байгаа шүү гэж хэлээд орхисон. Энэ нь бол манчир бурхан бүгдийн тааллын одоо ядам юм аа гэдгээр энэ богд ламын бүтээл нэмлэн бүтээл бол манчрын одоо гол нэмлэн бүтээл ялгалгүй гэдгийг харуулж байгаа. Одоо иймээс манчир бурхны ядам дүр ямандгийн тахил дээр аргаан байдгийн гээд гандийн буюу дичв тахил урдаа ордгийн учир нь тэр таалалд нь үржээ тугард нь дичв үнэрт сайхан үнэртийг бол таалалд нь өргөж байгаа тахил нь өмнөө гардгийн учир одоо үүнтэй холбоотой юм аа. Ингээд таалалд нь буюу таалал нь чойр авдуу намжижин шээрв юмс бүхнийг маш одоо гүйцэд шинжилсэн бэлэг оюун гүйцэд мэдсэн бэлэг оюун гэдэг энэ бэлэг оюуныг дээдлж байгаа гэдгээр манчир бурхны өөрийнх нь гол одоо бусад ядмаас ялгаатай чачаа яндон энэ учраас одоо үгээр нь одоо таалалд нь төрүүлж мөргсөн явдал юм аа. Тэгээд манчиртай дахиад холбогдоо гарч ирж байгаа учраас одоо ядманч шүтдэг ядман ямандагч манчир юм шүтдэг багш одоо богд ламн ч гэсэн манчир юм аа гэд ингээд богд ламын шарын шашныг бас манчрын шашин гэж бас одоо хийх тохиолдолж одоо нэр томьёоч гэсэн бас гарч исэн байдаг. За ингээд үүний дараа 2 дугаар 3 дахь янлаг гишүүн болсон тахлын одоо гишүүн гарнаа. Эдэн чөдөн нацаг мэдэг дам хэмээх тэргүүтэн нэг шолгоор сэтгэл зохистой элдв сайхан цэцэг хүч тэргүүтэн бодтой бэлтгэж сэтгэлээр ховлгосон гэдэг ингээ гардаг. Тэгэхээр одоо энэ гол тахил бодтой бэлтгэжилээ гэд бид нэр огторгууг дүүртэл мэдээж газар дэлхийг дүүртэл юм үрж чадахгүй харин Бурхныхоо өмнө өрсөн жоохон тахилыг ч гэсэн аривжуулаад сэтгэлээрээ хувилгаж одоо дайн дэлхий сансар ертөнцийг дүүртэл нь одоо аривжуулан өргөж чаддсан юм аа болдсон юм аа. Иймээс гол одоо тахилын ариун багыг бол сэтгэлээс одоо хамаардаг юм. Өргөж байгаа сэтгэлээрээ өөрөөсөө аривжуул сурах хэрэгтэй. Хоёрдугаар сахил өргөж байгаа зориг санаа чинь бас л одоо зүв байх ёстой. Одоо рандан ичжи самбаа буюу өөрийнхөө ганц тус амгалангийн төлөө энэ тахлыг өргөөд би одоо миний ажил бүтэх болов би амьдрал ахуй минь сайхан болох болов одоо эд хөрөнгө сайхан одоо аривжих болов гэж бодож өргөх биш өрөөл бусад хамаг амьтны төлөө бодож түнчлэн одоо өргөж сурах хэрэгтэй. Үнийг ёсондоо бод сэтгэлээр өдөөгдөн одоо өгсөн тахил өчүүхэн амьтанд нэг атга будаа цацаад өгсөн чиглэл дээдийн өглөг болсон байд юм аа. Инхээр уг өргөж байгаа тахил өгж байгаа өглөг тэргүүтний их баг гэдэг эд материал талаас биш уг өргөжүү хүний сэтгэлээс хамааран их буйныг хураах уу ариун тахил болох уу гэдг нь хамаарнаа. Энд дээрээс нь одоо уг тахил ялангуяа энэ гандал хавжааны үндэстээр багшийн югүүзэр шүтж байгаа тэрэн дээр өргөж байгаа тахил мөргөл тэргүүтэн агуу болж чаддгийн учир нь одоо дээдийн шүтэн дотроос хамгийн дээд шинжиг дамбаа ламаа юм аа гэд багш юм аа гэд түүндээ зориг хамгийн дээд сайхан зориг бол бодийн сэтгэр гүнлэн дамбаа жансам жанжуус юм аа гэд үүнээс өргөлийн дээд тахил болсон бүтээхийн тахил шошин дууга дүүгийн чодва бол бүтээдо чодва дамбаа юм аа гэд ингээд дээд 300 дандаа дээдийг өргөж дээдийн дээд явдлаар одоо зорж байгаа учраас энэ үед өргөж байгаа тахил бол агуу гайхамшигт буян чуулганыг хураана гэж хураахан дамжиггүй. Бид одоо альва нэг буйныг болоод өглөг тахилыг баг гэж басаж болохгүй. Уг зүйлийн материал нь баг байж болно. Цаг хугацаа нь баг байж болно. Гэтэл саяны өргөжүү сэтгэл зориг санаа тэргүүтэнтэй холбоотой энэ бол агуу одоо их тахил болж чаднаа. Энэ бүхний цаад үндэс хүч оруулагч нь юу вэ гэхээр Чин бат сүжиг
мичидвийн дадуу байх хэрэгтэй юм аа. Энэ ариун одоо сүжгээр аливаа бидний буйны үйл хэрэг улам хүч орж явдаг учиртай. Ингээд багшийг баясгах хамгийн гол тахил бол дүүвийн чодваа гэдгийг та бүхэн анзаарах хэрэгтэй. Одоо сайн анхаарч аваарай. Учир нь бурхан бүхэн амьтанд туслахдаа номоо номлож сэтгэлийг боловсруулах гэж одоо номоо номлодог. Тэгээд номлосон номын даган одоо ёсчлон биелүүлж байгаа нь жинхэнэ тэр одоо бурханы зориод байгаа аврал бүхэн тэр нь болж байгаа маа. Түүнээс биш одоо өөр одоо өргөл тахил дээр шууд илүү одоо баясна гэсэн үг биш. Өөрийнх нь айлтсан бүхнийг ёсчлон дагж байгаа бүхэн бол дээдийн дээд тахил болд юм аа. 다 쳐봤다가 주님이 주님이 좀 보아라나 예비쳐봐. 한기니가 내는 도저만 줘도 군도 zambe기 이니 children 보아 대야 람 하나님이 쳐봐. 대니가 이니 치 쳐봐. 치 봉하던 저 쳐봐. 얘네 나상하던 저 쳐봐. 나던 저나 나상하던 저 쳐봐. 대야 얘네 모두 군주 통화 도지 찬스 소문난다. 얘네 예종합이 투가라 인 도지 찬스 노다네. 얘네 소노다네 투줄에 너 이미지 시체바지 총이 만바지는 나상하던 저 쳐봐. 상화 시험하던 저 쳐봐. 시험 때困难이 증화던 저 쳐봐. 아진 쳐봐도 증화던 저는 된저 쳐봐 피면 받지는 저기래. 얘는 뒤에 가서 먼저 편한 저기래. 먼저 편한 표정이래. 되네 샤비야라지 샤비야라든 단 네마 도지선배 강대가라 샤바체다 강가 쉬어래 강가 집어래 강시 도면되는 사바이 룽아에서 미게지지다 제가 담바송진 못해쇼 니는 저바 잡을 소소 샤스 나들 제자단데 도저이네 도지선배 강대체도 라민내조단 제위 도지선배 강대체고 도지선배 강대치고 제바이나 나닝에 해마 쉬어 나다 라마다 도지선배 오예메 가운데 도지선배 강대체고 마도 누가 토야케요 말에 제가 주야케요 말에 제가 단단데 라민내조단 제네 가운데 라마 쳐바단 제네 가야 가든 하자마단 제네 가야 가든 하자마단 저와 이나 샤비 연라단 제네게 도지선배 강대치야 샤비 연라단 제네 도지선배 강대체네 투가 에네 다 감비칼라 mamata 모두 군주 동안 도지찬 잡아다 유나 투가 도지찬 투가 도지찬테 에네 도지 선발주 투가 도지찬데 도지 선발주 도지 선발주는 제중가 바란다지 랑기 조라 제안자 도지 선발주도 도지 선배 강대도 만다는 저라 미바치네 달라마다 오예메 제니네 랑기 조 제안자 된 도지 배장 미바치다 강가 집어서 달라마다 오예메 예달라마 예당 오예메 치는 소왔다야라 미세기 제라 만당에 중으로 드레이치네 샤비야라 드레이치 제난 저래 제바도야 월달 라무고스 안자 자 ингээд энэ хүү одоо тахлыг өргөх одоо мөргөх эдгээр бүгдийг дөрвөн авчигтаа одоо уялдуулж болно. Тэр тусмаа одоо акт тарны нуус тарны ёстой бол дөрвөн аспект дөрвөлээ одоо гарч болдог. Энэхүү хумхын үлээ ганшиг тогмын дүүнээ сагваяа хэмээхээс одоо шагвын янлаг буюу намынчлахын одоо гишүүн гарч ирнэ. Хилэнц дүүтгэр бүхнээ намынчилжин арилгахад энэхүү одоо тэргүүсгүүд цагаас хураасан одоо үйл хилэнц минь гэдэг ингэж энэ хэсгээс түүнийгээ чин зүрхнээсээ гимшин намынчлах одоо дөрвөн хүчин дулдуудан дээд одоо ядам дорд симтэй одоо холбон гомдоо хийх тухай дээр одоо оройгоос одоо авшигын арсаан бууж байгаа тэргүүтнэр хумхын чи бомба хумхан буюу гадаад хумхын авшиг ингээд нуус тарны ёстой тэр тусмаа одоо ханцшгүй дандартай холбох юм бол одоо
дотоод нан саван буюу дотоод нууцын авшиг одоо үүнтэй холбож гарч ирдэг. За тэгээд үүнээс одоо улбаалаад одоо нууцын одоо бэлэг билгүүний авшиг үүний дараа гаргаад тэгээд хамгийн сүүл дөрөвдөгтөн дэ хонооныдын цэгвэн буюу үгэн авшигыг хоосон чанарын ухагтхууны одоо бодож бясалгаж одоо хосгүй дээд одоо дээд амгалан дээр онсон хоосон чанар гэдгээр амгалан хоосон ялгалгүйг одоо хослуулах үгэн авшигыг одоо оруулж дөрвөн авшиг дээр зэрэгэмжлэн буусанд сэтгэж болдгоо. Тэгэхээр одоо энэ нодлон би одоо энэ дорд цэмбийн гомдоо хөдөлж явахдаа одоо энэ дорд цэм буюу базарсаад ядан маань багшаасаа салгаж бодох юм бол уг ядан бурхны одоо хүч айдас жанлыг авч чаддгүй маа гэдгийг онцлон сануулж ирсэн. Үүнтэй ялгаагүй. Одоо ойд үгэнжин туван дорж чан гэдгээс өксүүлээд бид одоо багш дээдсээ одоо энэ ядан бурхтаас ялгал байхгүй нэгэн мөн чанартай. Тэр дотроос одоо шагуун янлаг хийх үедээ шагуун янлагтайгаа бэрлүүлж одоо энэ намжлахын гишүүнтэйгээ уялдуулан базар садын бясалгалыг хамтд нь хийж болд юм аа. Ойд үгэнжин туван дорж чан хэмээх энэ очир дээр туван дорж чанга одоо дорж сэм болгож дорж чан чин дорж сэм болж одоо хувраад ингээд зүрхэнд заларсан тэр очир дээр дорж сэмбээс цойрсон базар садын 100 үсэг тарин эргэлдээд дүзээ бэвжин буюу аршааны үргэлжлэл буухын мэгэрмийг хийж одоо хэдэн янзын одоо хилэн сэтгүүтгэр арилгах мэгэрмүүдийг зэргэмжлэн хийж болдгоо гэж. 나 제수여간지 제수여간다 소남 게라 제수여간 초도 송서 제가 님에도나 마돈도 주제밤에 든든데 공부체 로진 자발라 다자 삼바타베 여간고 여간지야 데 가와간야 옌지 에네 게와사발라 여간지 옌지 에네 차세 고존체 소나사바 드네가 이란치야 차도 맞죠. 이란치가 이나 근데 이란치가도 자주 선반는 집에 냠내 개침부지 인소야. 겨울아 차도던 제산 매바지네 예수 이란치가 이나 란다 또바 마와지 란다 또바 냠바지 이나 이 게자 냠바타고 게자 메데기 치면 동남만 뭐지 표가 이나 telha ini jesu ya gawa yaboji gamba ina chado tan jasa mebe gawa yaboji gamba ina tende ki sona nyamba ji soso tawe randa rale ini jutse mawachi soso ya toba teze telha toa ina tende ki ini sona sangi tele cha labi ki sona tawe jasa teinza jesu jesu yorangi gawa ganya de pe kechimbo jesa teinza ganzanga ye gyawala jesu yoranga ganya papa sum teba sonje papa sum sanje papa ji ta soso joji ganza tamjeji papa da janju sama soso jo ganza tamjeji gyawala jesu yoranga de jeba yenaka gana ganzanji tawyandu jesa tepe du jende kechimbo shanda chagar 그 전도게 얘네 소소게 밀라 차도 지야데 소소 게자 냠야게 줄은도 차도 지야요 나제 지야요 말 그래서 대바침비라 얘네 장니 대바침비 냠네 장니지 대줄라 지야라 다 바제게 조지 차도요 자 다라기 다 말라우신 저네 가운데 가서나 제라마 종가가 침비 상와상지 연대 라다 제수여가 지야들 제란 제단의 라미난다데 줄로비가라 데라 내가 때마다다한다고 따대바이나 따뜻게 팽마 데라 이네 공기페 죄바 선진이 된데 죄바 간들 란두선 가제 간들 전두 상고 데라 제수여가 지고 소소이가 제마테다비 인을 누가 쇼스 마마제 괜찮게 근데 또 산지 장된데 이게 제로 소이제때서 여봐 담을 루젠라 소바때서 여봐 대속이 있네 또 산지 장된데 나타된지 로네 단나가서 루젠바탄 투마데 마바라 선제게 된데 루젠바탄 누가 쇼상
나서게 신경이 된데 소소랑소 르담바 mam바체서 나제 차도게 왕게 멜란 징야라서 로손 도게바 빠드메바 장가메바 제사 다 추게 된다 제주 마중하러 나 추게 된다라 신경 된다 로소 르담바 단누가 쇼스 마마자 나나 촌지죠 다 제종가바 침에 담보자세 터바 마도 주바도 중로 통제 담바샤 타만예서 거도 냐소라 단도도나 제종가베 난다테 담보자세 터바 만도 터바 만도 세야데 담보 터섬 제친 제바 파신 오만도 안조라 소바 이제야 에데는 som다 주디지 이 있는 도다 군도지 땡겨다 제바 이 제종가바 침에 다 배우가 배치 예수지 다 투수 맞춰봐 매봐 아니 배 토산자바 퇴비 된라 다가지게 퇴네 야샤바 마이마 퇴비 된라 제섬지 다들 레번 제비 쥐어봐 심은 나네 망에 제송가 반다고지 중매마 좀 많이 한다고지 차대 다 봐도 중로 통제 담바샤서도 봐도 중로 통제 담바샤 나 토산 제비게 단도주 군도단 제바 대다 탕제라 제바 시든 제바라 때네 소라말로 당아데 차네 토상가사 야마자와 애니 냥수 제비 단 간다 냥수 제수대서 도전 되려면 토상가사 야마자 도전 되려면 그 니바 나리어라 돼서 단 하고 제가 대다 퇴비된 애니 손으로 당아도 샤와 손으로 당아도 샤나야 되게 투 맞음바 넘바메바 예선 잠비 양지 까젠데 에네 와가 최모 소라 일로송지 소주네 소주 임바요다 된지진네 페버 되네 토상가서 야만저와 템바다 예정 퍼노 투주진네 변라고 포마 강가샤체 변라고 예선 잠비 양게 까제 에네 자데가 쳔바레 같이 세매바 나네 이니 셰라난지 이니 셰라야 매바 제 쩨래나 또된 잠버자서 슌주기 쩨래나나 라마 슌주바스야 잡아든 좀 제가 된리기 이니 까지 니루 두바님보 냠네 쩨제도 쇼알라테네 인제베 이니 산제 mam부시에지 셰바데 제존 잠비야 제존가바 제존 잠비야 응어레데 토모아 두진 나고라야 랑지 줘봐 사제카미 다 사사원나 있어 손주 니베 나지 줘봐라 셰추쇼치 된지서라 폐추존다보다 그래서라 폐추존다보다 너희가 또 봐니야 다 전주 블럭난지 다 에네 템바던 로하게 되라 고네게 ene kusela ngaji cheba manzeba chene chewa wesege kala pado longju zoba jimi ku choge mundu nyela soandes pado ne ene chewa ge tsotela wese choge ngondun zenege munju zobe ku jenege ene sonju ko ba modeji labi sonju modeji cheshaba tenere chesa tojun dene be kaso to tosa kaso nyamsolensu 토산 제수의 손바래 남자 양군 발라 조인 냥솔란에게 람 냥솔란에 조바님 뭐 시주데 다 손여래 제가 tenriyenza temba tamjin gemedo toba sonra malo danga du chawaya jerimbo chela chu samo umetawa sangaji juluso meje kyabanamji semato ba mamboshi jelamande sevanze je nanta ta tomo mayimba me ta zo da teso chadyo temba yunsu zoba la tosa gaso tembadan royu tuyon khanara gunjen zene lachinji zoba joban zeba ya lachinji joban zeya teya tembadan royu tuyon lachinji joban zeba de tanda daja ngaran suyo sano tangi ina ya tuyni manga du en dinrei chila turo nishi tsaji bin dinrei chila temba chama meba sajan tsama tabi ribi lani pecho
초다 총랑 초다 요새라 소바 사마르빌라네 숨바나다 딘리기 체밀라네 세반 제비기 다 자선 체메주야 동바텐주 텐주 동바테서 있는 타와 텐라 파야 사모미 타와 에네 라우즈마니 진넨주 테서 있는 페 텐람베야 테서 다 대상가서 수기다 장내나라 남초야지 리빌라네 파 땡초야 론다 론라 땡만고와 리바나네 엔치 땡람베 초야데 다 제중아바 친구 가된도 차되어 제가 대인자 나 소이나야 다가 투두치 토사가서 야마자반 제야데 개침부래 담보 퇴바 제비 내가 네 인도 주바냐네 마트 줄라죠 가서 마트 줄라죠 주제 밤에 된저 되지 공부 주제가 진짜봐 돈 뭐서 닥직 삼바 타고요. 다자 삼바타페 여라고 숨바 나쟁이 에 담보 퇴바 제비 내가 네다 주바 제주 된텔라 퇴바지 가 퇴비 된데 주바냐네 제거로 제가 대인자 제종아바 친구 된저 제바 인자 다 된저기 공기 남타데 수 동제도 마트 주발라 좀 봤어 만두 퇴바 주발라 좀 봤어 다 남다 참만 동자바라 만두 주발 다 나서 남다긴 동대라 나서 라고 만두 퇴바 주발라 좀 퇴바 퇴비 냠서 nen지 된텔라 퇴바지 퇴비 된테 냠내라게 주바님부 제바이나 마트 주발라 좀 차바라 어야 자, 비인나가 또서 시바 제내기 제종아바 친구 가든 땅아서 가든 전거로 하다 가든 예수 때문에 건네